Hei hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar a chhiar tu silian sang puya sarkar lai puina thlona kumsom pare chin chunglam covid-19 thridan apek meka ngai thatu te thridan na lavek turin kan ngen chewa covid-19 laka inven na lama lawin thada lo ula ina tomtlatin tul to palo chon lo pon chok lo ula mai tom na wa medang nai lo kunda hui mai ti file thridan na lakte lo ngai poimo zelang cheu COVID-19 kai noi shedu nei chuan rampum huap helpline number 0112397804 le 1075 baka Mizoram tan 102 te hi biakpo theireng ani e tuna chuan chanchin tharilong e thak chhun zomang u Voin Khan Health Minister Dr. Aral Thanglena hovin Mizoram COVID-19 shikai te enkol dan chungchang soiho ani Mizoram Sarkar Transport Department chuan kumin February ni khadatanga September ni somthum thleng lirthei sang kai noi harsana laka ngai na thiamna ape ramchunga covid vaccine viable che somthum panila no somko chuang pek to ani India chuan rala tanga thunun thei thlona drone manga firfekten an be na chu angai mo thu United Nations a soi chuak Voin Khan Health Minister Dr. Aral Thanglena hovin Mizoram COVID-19 shikai te enkol dan chungchang soi howani a he hun SAD conference hall minekwania hian Health Minister Dr. Aral Thanglena chuan Mizoram COVID-19 shikai anlapun belzel rolin ngai poimo bertur pakha chu shikai te nuna chan himani atia doctor tele healthcare frontline thatha lova theitop chuwa tangfan fan turin acha a Mizoram mi puiten anchunga rin na an khatani ati ZMC doctor de chuan damlo anen kol dan le an boy pui dan te an soya damlo te an kol na konga damdoi an mamu angchi sarkar an thlente rang taka ngai to sak an ni thu te damdoi chan harle manto tak tak te sarkarin acha thlen saka tundin huna ama ain damlo na zual en kol ngai an tlem to ti tar langin damlo te en kol na turbung role man ro changa thlapha tur omri lawanti RT-PCR kit sangsari zanga vel an nei thule tuna hiam an cha bel le mek thu an tar lang boka ZMC COVID-19 shikai te enkol na tur ward thara khum somthum omna chu an man tan to thu sein tundin huna khum zani som sari pasari au mek thuan tar langa ward dang pakhat khum somthum omna po kar ni chungin an pe fel le man anin rin thu an tar lang bok COVID-19 shikai te zinga rai puarte an ngai tu ombik ti voin meeting a hian tarlan ani a rai puarte chu an tak sign natna ado theina achak lo bi ka wangin an na zual ma bi ka mipa nga aya an thisen khal du big boka wangin an film khur le ngai ti soyani raipur te tan covid-19 vaccine lak thoya that thu soyani a hemi chungchang a hian India rama damdoi lam mi thiam te ngai dan sarkar in lak to thur tarlan ni in nimin loka central sarkar po andor ti tarlan ani a central sarkar chon railo te hung lo ngai changa formal communication dong hak turin aron cha ti thu tarlan ani bok ZMC covid-19 shikai raipur mi somthum admit po anni a an zinga za somriat chu kumsom ni tanga somthum pali in kar an ni a atamber hi naw thariat atanga thakko pai ni in an vaide thohian ICU ada ngal anni COVID-19 positive naw chunga thi mi pali omto in ZMC Raipur admit zinga za paruk point pasari in nunna an chana COVID-19 shikai dangte zinga za pani in nunna an chan ani Raipur te himna ngai poimo ani awangin District Hospital zonga COVID-19 shikai Raipur te naw ne tur abi ka siam makeshift labor room siam to ani a aizola Raipur COVID-19 shikai te enkol tur biak rom man mek ani bok meeting chon COVID-19 shikai tele shikai lo mi pui te po taksarim tuklova in soizol emo chet kol emo apoimo thu soini a third wave lo thleng tur soi ani awangin Mizoram healthcare scheme noya inziak lu lo te tan inzialu apoimo a an thria thule mundanga health insurance te thete point a scheme zira a theinang anga insurance policy nga even se that thu tarlan ani Mizoram puma COVID-19 shilaka invenna dosno inga singa le sanga zani somret paruk pek phot ani a vaccine na theizat atanga chutin mi za somruk panga velin vaccine dos khatna hi anla to anga chut ani vaccine la zinga a dos khatna la za thi mi nuai nga le zakwa somko ani a dos ninal lakim to mi singa sangli zani somko paruk anam to ani electoral roll thar ber atanga chutin Mizoram vaccine la thei kum sompre chunglam hi mi nuai sari sing sari sanga za prokan oma heng zinga nuai nga zakwa samko hian vaccine la to a vaccine dos khatna pek ma bak mi nuai ni sing ruk sangli za sompruk la om anga chut ani Voin Khan vireng te tlak lamram Mizoram le Assam Hailakandi district in Rinna bul
Mizoten huana ane na hmuna Assam Police Fort le 6 Company 10 patrolling anneya Assam Police te an vain mi somni borvel turangai anni voina Assam Police local te hi Hailakandi SP Ramandip Korina ron hova Hailakandi SDO civil Jatin Moidori le DFO Montas Ali te anong kaltel bok Assam Police te hi vairang te simvenga cheng pu HK ram hluna huan tlanga an oma he baka hin Assam Police chen khate chuan pulal chandama vairang te fil veng te huan thla man ti chia a kuwakung engemozat potphoin ansat tlunual nia hriat ani Assam Police te mizo teram lo china aron kalawang le pulal chandama thla man ti cheta wanga lung oi lovin vairang te thalai thanem tak chu Assam Police te omna hian an kalve ngala thalai te chu thnei tu te thule hlangai chang turin vairang te SDO civil pu Isaac Seal rempu le SDPO puram than nga ten angen angin boruak du omlovin state pani ayo te anin bia a Hailakandi SP chon chhun choi khama anle tur thu soin Hailakandi ya in biak le ni se ti in rotna an siama hi vairang te SDO civil le SDPO te chon an rem ti a in biak na nei hun tur hi in hriat ti le turin an ti bok he thu bo sai lai hian Assam Police te an le thalova an le thun makin puram thuna huan tlanga vairang te thalai engemozat khotang hruai tu te SDO civil SDPO le Mizoram Police thanem tak an la ani Mizoram Sarkar Transport Department chuan kumin February ni khata tanga chiartana September ni somthum thleng lir thei sang kai noi har sanalaka ngaina thiamna ape a COVID-19 ripui leng thonin awangin Mizoram chu thani chuang zet ein khar khipta a office po kalmumal theini lova lir thene tu te document sang ti nun po a thei lova two wheeler taxi permit ti fel hun to la ti fel thei si lo thimai tur thlengin a thia huna hetiang ania wang hian transport minister puti jelanun tlonga hmalak na in lir thene tu te fitness certificate permit sang driving license registration certificate passenger good taxes road tax le document dang thimai tur te chu lanung anga pomani dona heba ka hian hemi hun chunga motor vehicle document thi te chu late fee ngai dam ani don ani Mizoram asum dong pol Mizoram business coordination committee MBCC chon sarkar in transport department noilir thei nei ten chiat sang an choi te chu COVID-19 wang har sana an to chantir February tanga September thlenga ngana thiamna ape chu lo man ti an soi ani Mizoram hun sang vokpul shi African swine fever leng mek chuan serchip district po angong na leya voin thleng khan vok zare somko pakhatan thit wa tuna hian he shi alakal mek zelani hemi chungchang han serchip town piggery cooperative society limited chuan thu chhuah siamin an vok te hi chung ko in hana tak nei thinglung khonga leitele athen chuan lon la vulte ani awangin an mangang tak meu ti an soya hetiang hian din hun ani awangin sarkar tranpui an ngen tak meu ti an soyani vokpul rituar te tranpui na chu sum omsa in dailo taka man tur po nilo sarkar lai puya dil chop chau tur alani si chuan ti hlum chop chau nilo hria wanga tur tu zong natna wanga ama thi le ti hlum chop te thlir sang chung lovin zangna domna hi Mizoram huntina vokvul he rituar tu zong te tan ngai to sak turin Mizoram sarkar an ngen ti an soi ani chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga ponani ram chunga covid vaccine viable cham thum pan hile noi som ko chuang pek to ani rive en kol damzat po sang tho zailin za som ko prok point paret pasari ani to thu Union Health Ministry chuan asoi voin thlangin rive en kol dam hi viable chan hile noi som ko pathum chuangan om to a darkar somni pedikal chungin rive singa sang seri don en kol daman oma ni somli pasari chung chu shikai thar ain en kol daman tam to zog zel ani nimin khan shikai mu chu singthum sang seri chuang that mu chu ani a hei hi niza pani nuwa singli aya tlem hu chole masak berani bok tundin huna rive en kol me khi no inga singa sang ni chuangan oma hei hi shikai to tanga chutin za pakhat point pariat pani ani he ba gain ni khata sample test atanga shikai daily positivity rate po za pani point pakhat pani ani a ni somni pani chung chu za panga aya niama om to ani heti lai hen darkar somni pelikala chungin ria wangin mi zakwa pasari an thia ti hian ria wanga thi noi thum sing kwale sangsari an tling to ani sarkar lai puichon COVID-19 shrilenga wangaram chung e bardin hun tlaniam tundin lena tur cheng vibe chanoi ruk sing hi sangre le zako samko pathum arwa man nimin khan Union Finance Minister P Nirmala Sitharamani chon heme chungchang hi puangin e barzona konga chomdolna turle Shrilang dona turam malakna ani thuasoya Shrilang in ezona ti chiat siam thadle nan chomdolna chiriata then turni in heng zinga pali hi ti dan tharhlak turani thule pakhat chu hriselna lama man tur lewani thu Union Finance Minister chona soibok ani
India chuan rala tanga thunun thei thlawna drone hmanga ifirfiak ten an beina chu angai mo thu UN a asoi chuak tun hmai Jammu a Air Force in khona hmun chu firfiak te hen drone puak thei thil phurin an beya Union Home Ministry Special Secretary VSK Kamudil chuan hemi chungchang hi UN High Level Conference of the Head of Counter-Terrorism Agency thut khoma soin drone hi mantlom taka olsam taka ne mai thei ani awangin firfiak te hen poi khoina hman ruatan an hmang tangkai tran ni na soya ram en thak nan te puak thei thil hmanga bein atan ne tumbik ne mi bein atan an hman thina wangin khovel pumpui him atan po apoi thei ni in soya member kal khom te chu drone hmanga firfiak te ram chung hun sang sang le sum do na hmun pui te beinan an hman a hlo om ta hle ti a hril bok ani heti line sarkar la puichan Jammu wa Air Force mun drone hmanga beina chu National Investigative Agency chui turin a hlan to ani chanchin thar cherti topna na tlang pui Voin Khan Health Minister Dr. Alal Thangle na hovin Mizoram COVID-19 shikai te en koldan chungchang soi ho ani Mizoram Sarkar Transport Department chon kumin February ni khatatanga September ni somthum thleng lir thei sang sang kai hnoi har sana laka ngana thiamna ape ram chunga COVID vaccine viable se somthum pani le noi som ko chuang pek to ani India chon rala tanga thanun thei thlona drone manga firfek ten an beina chu angai mo thu UN a asoi chuak chu ti zong chu chanchin thar kan pon thei chu ani